MC The Craft ovdje ljudi. Kao što vidite ovdje je Dakhwi, to je Daniel, dakle danas je on nije sa nama pošto on polaže prijemni ispit, pošto je završio 8. razred, tako da danas ćemo igrati mapu koja se zove 15 seconds. Dakle mapa se zove 15 sekundi, tako da imamo pravilo zapravo. Dakle ovo je single player mapa, igra se u peaceful, peaceful. Game mode adventure, set render distance to 15 chunk, don't cheat. Ja bih vrlo rado postavio na 15 chunkova da mi ne bi bugovalo. Ja se nadam da mi neće bugovati, okej. Mapa je napravljena by simp, dakle od ovog lika ovdje. Što treba raditi? Neko 4 levela. Every level you stand in a room. Dakle, nalazimo se u nekoj sobi na 15 sekundi. Gledaj okolo. Aha, dakle, bit ćemo unutra 15 sekundi, poslije ćemo umreti, teleportovat ćemo se u neku sobu i tu će nam biti neka pitanja. Pa hajde krenemo, imamo šta se tu zapravo dešava. Okej. Ja vidim samo, aha. Okej, dakle, ovdje je chest, baklja, dakle, 1 chest, 1, 2, 3, 3 baklje, 2 bloka, dakle, ne znam ja što se radi ovdje, 3 ova. Ja mislim da je vjerovatno treba zapamtiti ovaj redoslov, tako da ćemo sve vidjeti. Dakle, 1, 2, 3. Okej, to je trebalo se desi. Šta sada? Question 1. Stage. How many targets? 3. 3. Right, okej. What call do you mean? Call. To je tačno. Dakle, ljudi, how many crafts looks 1. Kako pogrešno, konta? Ajmo... Ja ne kontam. Wow, ispao sam iz svet. Okej, question 1. Ajmo opet. 3, dakle 3 torča, da vidimo dalje. Color, da vidimo dalje. 2. Right, eto ga. Šta je ovo? How many blocks craft? Dobro. How high? 3. Naravno, ljudi, tu je. Evo, how many lives? Blok 2. Dakle, to su oni iza blokovi što su se nalazili. Ja mislim smo prešli stage. Jesmo, dakle, ljudi, evo. Stage 2, to je level 2. Oh, ne, ovo je malo zeznuto. Okej, ovo su vrata. To su onaj dark. Okej, da vidimo šta je ovo. Ovo su nam stepenice, blok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dakle, 6 su ovakvih redova. Anvil 1, 1, 2, 3. Ja mislim sam dobro zapamtio ako je. Ajmo da krenemo. Let's color orange. To je tačno. Da imamo sljedeće. What does the room? Dark oak sprouts. Mislim da je tačno. Dakle, ljudi, ovo sam se sad malo naputamnio. How high was the ladder? To je ne, da, 3 bloka, jeste. 2, mislim. Tačno. Vidimo, chill, stewed. Šta je to? Ja mislim da je bela. Shit. Ja ne mogu verujem, ljudi. Dakle, da imamo. Idemo iz početka. Ozero iz carpet orange. Dakle, naranđasta boja onaj tepih onaj. Da vidimo the room spruce wood. Dakle, da vidimo dalje. 3 bloka su podignute merdevine, da vidimo šta je size. Mislim sam ja tu već bio pogrešio. Aha, 2. Vidimo dalje. Sada šta je, koja boja? Mislim da je naranđast. Tačno, koja boja? Dakle, nije naranđast, nego je bila roze. Ok ljudi, dakle, ja se nadam će vam se, ovo će vam se vjerovatno svijeti, ako ova mapa, dakle, mapa je stvarno cool odrađena i, dakle, 1, 2 slow sanda, tamo je 1 chest, 1 blaze spawner, 1, 2, ovo je zabranjeno da se radi, okej. Nisam baš sad najbolje zapamtio, ali ajmo da krenemo. On what blocks to the chest?
to nisam, ja mislim da je nedrek, jest. How many glowstone blocks, to su oni glowstone što sveca, ja mislim da je bilo 2, ne mogu se sjetiti, mislim da su 2, jest. A šta je ovo? E sad čija je glava, ne mogu se sjetiti, ja mislim da je ovo. Ne. Izvinite ljudi ako čujete space, ali malo mi je bataljen, mislim nije bataljen nego se preglasno čuje. Tako dajmo opet da probamo. On what block stones netherrack, to je onaj blok koji se najčešće viđa u netheru. How many glowstone 2. Ok, dakle, čija glava, mislim da je ova. Tak tačno. How many nether quartz ores in the room, ovo nisam bio brojao. 0, jest. Ok, dakle, nisam vidio nijednu. What mob was inside the monster spawner? Šta se nalazi na monster spawner? Ja mislim da je... Kako se onaj... Blaze, ja mislim da je boje za onaj žuti. Ne znam da li ste istinano. Tačno, ljudi, prešli smo level 3. Inače ova mapa je stvarno mnogo brzo prelazimo. Dakle, mapa je easy peasy. Oh, ne, ovo. Jedan ender chest, on se nalazi na onome... Ne mora upadno ako ovaj F3 mod. Ok, vidimo šta je ovo. Barijer. Ne vidim ništa. Dakle, lava, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dakle, 10 blokova, ne mogu sad se... Monster spawner. Ja mislim da je to ovaj skelet. Jeste. What block was in the furthest corner? Koji je to blok? Ender chest. Jest. Dakle, to je onaj najmanje. Hover. Dakle, ja mislim da je 2. To su oni... Iron barrier. Nije barrier, nego iron... Kako se zove? Iron bars. To su vam ono od metala, oni kao rešetke. Mislim da je bilo 2. Nisam siguran. Nije tačno. Ja sam vidio 2 koliko se ja sjećam. Možda i 3, ne mogu se sjetiti sad tačno. Ne, ali moguće. Ako idemo sad ovako na brzaka, ozbud, ender chest. How many iron bar? Sada, da li je 4? Koji je ovo broj ovdje? Ne vidim. 4. Ne, tačno. Kako 6? Ja sam vidio 2 da je bilo. Ne mogu se sjetiti sad tačno, ali... Dakle, ono je 6, ovo nije normalno ljudi. Dakle, mi nemamo... Mislim, meni je ova mapa bila malo teža. Mislim, ovaj je ovdje stage bio malo teži. Evo ga. A šta je sada? How many end portals? To sam je brojao, dakle... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Da. Da imamo sljedeće pitanje. How many eyes? Ja mislim da je tu bilo 4. Tačno! Wow, kako se mapa brzo završila. Ljudi, dakle, mapa je stvarno ekstra, dakle, thanks for playing, my advice sim. Dakle, ljudi, mapa je ekstra odrađena, dakle, stvarno, nemam šta kažem, ne da pogledam mapu, dakle, pogledajte vi ovo. Dakle, ja sam mislio da će ovdje biti mnogo više ovih komandnih blokova, ali ne, pogledajte vi ovo. Dakle, mapa je stvarno cool odrađena, dakle, sve čestitke za mapu, dakle, nemam reći, dakle, mapa je cool odrađena, dakle, ljudi, ako se svidjela epizoda, obavezno ostavite like, subshare, a mi se vidimo u sljedećem klipu koji će vjerovatno biti Skyblock sa Jovanom, ili će vam možda izbaciti, ili će vam možda sad izbaciti neki drugi klip, što Jovan možda će moći snima, pošto ima ove prijemne, tako da ljudi, mapa je prezakako, obavezno skinite u mapu, odigrajte mapu i ne znam šta da kažem, ljudi, hvala na gledanju i vidimo se u sljedećem klipu, ćao!